so la ndigil ñoom so ferano drapeau Joal jegtanum i papat ken mbiye gena yengole on drapeau ndan hoy vita tuma final nak we cetano i nda maga etuma jegto drapeau i jong so ko fu doxit marfa fa ko meke xat men koy ke ma fene maraw gadu sax mayer i raw gadu mom mayer quoi jilore tuma fle raw gadu delle raw gadu ke dimanche ma fe kel final ke imma fra bo final fat in fa camara fe genna jilor delle final ke dal dimanche ma fe kel ndat Joal gatid de nga am roko bulu jonges del andalo ngoyit naga final fe fata ma fe xay naga lay an yamo luk grand ke lew kaga jekker comme dimanche law kaga fanca am raw gadu fanaga voilà kam no ke andona i ñoma ref encore te yonit ɗik o mama fre loxe a jega ka andona ye xeci njum kina fapoxa i mbapax del a mbapax a jega na kino kine jeg tan a jega wa rogol la suna koy te jeg na te saxsina mais a jega wa andona ye wax dëgg yàlla a ñapano ten weke itam a ñapan kina qoox den weke ngata na fapote wala na aade nam sala jeg to kino ten kam ken encore a sutax yoɓeer to i mbir ne fo sirñoxe a jega jeg bugumo lamit o sirñoxe xa fi a ɓatano mbir ne wala bo mbir ne xa gimuno sirñoxe comme ada ref to a laaj kaga o saku wage geno kese quoi o saku wage geno kese to pisa juf to ɓatelo lok o refanga to wagiro o sinno moƴa ayna adna fiyanangam to wagiro xano yen waag kañ jeg ka ba toxtona quoi wagam wa koy jeg ka ba toxtuma so wa ɓatan xama te ref alu wadu coor pirama ndeɓaan koroma ko leg xoyam bo ngar telami Salif Sarr mais nam telami na fale ke fiyan kam o ten tom poy ka fiit kan santa to gidma den rek santa to gidma to salana den rek dan buga xaraja de janna lam ko mak tigo fo baganu lay kam mi pied fiye ken encore léegi api te jikana confirmer pour te wago jiriño kino he ndax kino fiyene ba pare a ge yoxna piele ba bo te sadik bon yetiretna jeg déception wala bok défaite ga ate ke fiyena est ce que réellement digante faga wax deug la o ga xanone le o sirigne o yenga o jegna nu fidano sirigne he maga itam no wago décortiquer mbir ne deugentan fo ke no tina fiyene elage o xe wagna a waro gima dogal o sino wagamo fiyan o yen a wamo fiyan roga jopna nuun kon donc o santa itena roga royal i nda mi koy nagimo décourager a rete nga dal mi warmo aso it xan aso xaden i xese gam ges ret min tokalu in xata ndundur yaga mo ndundur ngenu xat min reta ndundur telame Salif Sarr men nam telame tam na faka met tel na faka te mi de ma fike nga xay mi alu bodu xan jang jom mo fek o len ten alu na lay ka xame ten na lay ka xame Salif Sarr tam na faka lay ne tel na faka telame mi feke mi alu bodu coor ma fike nga xay jang jom mais a telame axa tete ma xanoret mais i telame roki mana bogo ken fop il faut ni ñëwaat nda koy seytani may doole jakar ko na der in nda koy kaga xuf ke la xuf quoi ndeysaan voilà i ngar koy actuellement nda ye mi ñeno drapeau rawgadu ngay yi andone koy i njom ne a feñ ndax leet na a ciaf koy wax deug yalla mom yaakare jega o ñew d'abord lam to xetna Mamdour an ano a paax qualité Ousmane Kangu itam an ano yi andone wax deug yalla itam wen xawaga mo lentin d'abord bo i ngara koy njomuf fo andone ten yon togo fo andone njomuf départ of ñu adona rok ñu satifa drapeau docteur maga fo netto na maga itam jërëjëf Elage o la ngam tig Mamdour xana felam trop in bogu yaay mbi ndebandong ino fop ngeen umbi na quartier fa lenga jojon Mamdour fa nek ino ngeen u tokor sa yarin Souleymane Ndour in bogu tokor mboga yaay e jar Mamdour o kin we lay nan le koy leg ne Mamandour atta bo ni sera gefa ni sera nom tohid Mamandour ingat me gente to Dakaru il faut ten bogu pantare ando ndokal leng il faut nambe an pantare njong leng il faut ten we bote na fike ka ja maga bin in tok Dakaru duday kon couleur mo ten rek aje ka wasma quoi Mamdour mo soje combat den fa daw dawili ngara Dakaru njay akom maf mo rasoli bote fak tak bogeno
yetoro kida yaga je ko ya daga chef nafan bote fo afino o kudan mais ke geno mo sifat an sip nenne mam do kida de tinum sax wallahi azim kono je kano xeki kan matina may trop wagin mo lay ga akumalti ma ro fala misali jilor misaga negun fajal il faut Babou Ndiaye fane ke yono ino dik som fo mamdour Babou Ndiaye mof ndaxle nsagana mamdour Cheikh Mari Khat Mar Jong agar ale dada nya pampoyka yete fadika wa fen mam poyka nan tu wa fane ici passe bo ngadi gejala me he lay hakite gara jabu koru wallahi azim layna mamdour afu xana ga bobo xum no xote dara kon aje kanu andan mo tiro paxa ko Ousmane Kang layba ha garif layba aje jour la rek na jaraf layba Ablaye Ba en toy lay ne layba o ko pak fu bala mangam aha wallahi azim rek ciaxal as carrière fane mata modo jemo fi de aje ga équipe fare na meke ino pirke ke imbu bale ga football tel mbak football bo jam na ne wallahi azim le fe ga ngubay ne meke bok na neke na football daw tam babu soro fa nek te basanga am yede lay gol basang abasanga ngubay le parita bolok école ka mam du tan doxo xam bombi din anjojon worna yalla bilay larum ciaxal layba njom nen na meke école ke fele bi tan do xeyde te na fu course atrapo ke moy bo jam na nenen toro mud no roy na atrapo ke ko e fi o wag xayamu ñak mud rek ref te ko Ousmane sel wallahi mbapa jega de do mankangu ama fi ngam ni lay meke final mais ga yi na xale ko keke nar ko mo keke ro ka rek yaga lay sawa jega lam ila fu ne mangu nek de ken lam de o kino ponkale redu mankangu jake ndaysan nday na xale ro ka chap nek rek yaga o sawa jega wi na ngada kon wen ke war ma lay na den amay trop ko ina yokke koy ingusin rek jërëjëf yi ando lay ndaysan kaga itam imbuk ambuk ten ndax wi def na kam saate den andro kam saate fa to mbir no go net mbir no ngam andan kon yakarame témoignage ken fiona ambiyan ciaku nawo itam ndax itam on layna hayno tawi zalam mar yalla ciafala don ka taga ingar koy no ke no te def mbir ne ngayna a ciaf to yi ande a ciaf arefa njom na ando ne wax deug yalla tollu way njom na ando wax deug yalla o wata ngam na poids gara ndax dama xide on fo o xide itam dama ngan na génération ke andone ndax wagam lem pirka andone en ciate wa mbogrer na nu mbog an na camano faga a pira ciaf non mi ke ma fi ma ciaf sama yer hatam meke ko xido la gagné la ma fa xam meke njom mar meke mar fa fa ko o xidum yo xat me o ngoye il faut mang sar ngatum ngoye net o mban bikol mfat bo mban bikol samedi fana e andiram quoi den dal nam na mbaw ambat na poko dana rek ada pusar andal nam na mbawale nanano e o yagon sonner samedi fane me mang sar gari ma fel ciaf tele ma fel kana ciaf enda ma fel ciaf bo ma fel poilu mais non xaji bo ma fel poilu tay ci ngi ma fel ciaf ma fel ciaf janga ciaf kamban bi kol ro fa fe dimanche fane me mang gari ma fel te fañ bawo no xal de ci xamu drapeau ngati garbo asengor gari janga ciaf ka sengor nom toy do ngoye xato ngoye semaine fana ga tening fana mar fa ko fagu njom xatma gatit fadin bidin il faut ko roy njoktor alay babu njoktor bo telame wandit na pirang alle mbir na sate fana yena quoi mais en telame te di koy sal mais nam xan ma firkel te itam go fo de ngoni juwala de ngoy kin weke ngay puisque ñapi guri alloch ya guri jege men pour sa dafe wat nen de ngay nam no fam ngam yo andi ay pil fofu pour alors pour sawle rien que pour sawle wat rek de les sawle wat ko rey la mais sali fo ma fi kanu mais hey babu nan do kelade te mais nan do kelade a jega wina no mi som taxu de njotit pour nga asal taw som taxu de njotit arefa nga bo xon kaga ref ko andona wax deug yalla itam i jom bisu taga kin saate fe itam yeg fe fo wagule bisu taga kin yakarami maga itam fogame o continue ngan modna inshallah rabbi elage te ma africano mi xan ma afrikel foppo bonan tanguran yaga to ma binta o tanis ma binta xedan duga yirmin anya panam pay bal na andone
très gala ref gam bayam bon ne sabab mbi mbara nga te do kida sipo jan delle mar fa ko jilas gagnel ya arbita dega fi pole ya ga bisanum tout khajim dara mu fa mo nan wi le wa mu fa la o ci gëna so xadi lay mbat ten etu fa di watin temila ci xam kamé sa may Moussa Tif naga yo waaw naga yo ndeysaan yi andoona yee koy anda situation fe njom naga aca i ndako ngar koy wax dëgg yàlla ndax itam a refa ref ka andoona yee Zal roga ciga ka tela soma o ga na jema Mame Ndour o ga na jema Ousmane Kangou fo ga na jema Zal ande cima ka mbug der nda itam trompeur a jegoga no ke andoona yee o ten def wax dëgg yàlla njom léeg-léeg o fog to kiino xe nana tas ɓat kaga kon yakarama yakar me kene o leyangan a refa ka andoona yee ndax i golle i nanoogu nana gonle yàlla jafale rek i nanoogu kon i mofanga bo mofo ten xaye a jega com ka andoona yee sax yakarame i mbi'anga témoigne bo pare ngar kaga mais bo fa ndiik kam a cafa kene ndax jeg e wa andoona yee wax dëgg yàlla caate ke mat na njeer fe wala kam nuun ale o waag o sita in sax nuno dinoy u ndet na cafa ke nuno dinoy mbira cafa reɗ'u ndax nu kiina waag na itam a jeg ka kiina les wa kin jërëjëf Elas merci a mosa we fituma a caf koy anda me daal a caf daal mi daal Elaj ke ma filma ten mayer quoi a sixatam meke ret felan Abdou Foun na tero drapeau maaga mi fa Sénégal yoonu fa Babou Sor fa neke fa góor gi Fatou mbir na nama ndate cheni yituma cafaga ba Sor wenna sum imma fina cafake final fane non annama sum way ma fu may mbi final ananda du Abdou Salam fituma caf felan ma fin une fois Babou Sor mbi final janga cafa kaga i siran nin mi koy poids lourd ke daal a cafa ke daal mayroten mais poids lourd ke jima ten to moƴo jim poids lourd bi daal naame ten moƴo ma fel ko voilà donc ndunga a njom itam a jeg par escalier ndax itam a lale kam mbir saate a jega mbira cafa jega waxe ando ten def topuna cafa ke itam a jega nda i nga e xaye poids lourd a jega wa andoona yee a miñe drapeau a jega wa muñena drapeau kon i mbaag na ngar ten refe i ngar a sutax njom a ref ka ɗomna mairie mi ena warelo fapit maaga waro sutoox to o naaga gata a jeg ka ɓisudna ndax nu xesna dimanche ten fa wiin we jego a nan gilooxa nam waaj toko d'abord départ of waaj caay poids lourd a refa ka andoona yee yoɓeer to no jamano faago itam catégorie of andaam ee ngup oma moƴ'u may no poids lourd ke nam waaj toko njom poids lourd Elaj jërëjëf merci a Moussa ne waaceguma koy comme ken soɓum meen xese gama nges rek ret mbin toko alu in walid kin telami Salifou Sarr men nam telami xano mafir kel xaye ndaf wan mafir kando mais mi de xan mafir kel xaye telami mi de mafir kel nga xan jeg njom Salifou Sarr men nam telami retiman o jang kana o fine ke o tanga bo sutoox saate fane mais i telami a jega taxar ka ndefna xa tukandok telami xa tukandok ɓeta ɗak fatu fura den saate nu refna on a gonum o ley mbir naga mafanum bo tukandok ɓeta ɗak o xena ma baba jega sax ɓeta ɗak kañ xana jeg drapeau ten taxu kooro xel xeɗa nduga wasanin pakadum dan te yirmel a cegalir a foga waajtaay dak ndeysaan Elaj kam mbin na itam ndeysaan a sutax jigéen yooyu men inoxa eta xat meke eta Njom Diofior Alay Babou a yoon fami bo ciña koɓalen tafara ke men a jega taxar ka di lay tafara te ɓoofnaam kam tafara ke a fi bagage um bo de pak tak ndete xa ɓayti selana nda ken fop ndeysaan ina buga yirma den ta jegale na wasanin paka den jegim dafid den la saret Diofior xit fa Oumane Sali im mafir de supit xam ma andaye i ɓooyir de cooxama goor i fa goor ndour i mbi'ik final im mafir bo ngaƴ naak le maaga na jamani faraga sasa o xeefam nda koy ngisam bac refum xefangam rek xan trompé um to a jega ma o dalanga tokes rek xan fiyong bagage i ten tax sasam waan moso roog felir goor maak we soɓa den de moof ndanga nenen quoi te leyaame xeke ref Salifou Sarr ngar fa foko
oxe ke nama fi'u ba maafa xeke quoi mais itam ken refe maaga o waranga maafukino no maafin i tige montal rek a ref to yoon fa fitas koy